Anya laki din! Pasensyakan bakit? Nabayagan na ka na pangimatang iti kapikan asukar. Nalabasak namin ni Beck. Amang tartariman iti bisiklita na. Amom, nagpintas di mountain bike na. Talaga ang makapaapal siya. Api nga apalam, kat adamot bisikletam. Uwen, adang agpaiso. Ngam tinawid ko pa iladay di a bisikleta kinitatang. Inauna pa iday di a bisikleta ang ngam iti siyak. Pasko na nga rudan, old. Uray no kadaanan, tamabalin pa imot nga usaran. Amom bakit? Kasla kayat ko mati ag-upgrade iti bisikleta. Ha? Kayat ko asawan, kayat ko mati gumatang iti mountain bike akas iti bisikleta ni Beck. Pangalaam ko maitiigatang mo, kat hinginaan day dya bisikleta. Agpanunot ka man ana imbag aris. Imbag kumamot no baknang ta. Anya lakit din. Adamat mapaspasadak iti tricycle ta, bakit? Iso nga ti aramidak, agurnungak iti igatang ko iti mountain bike. Kaya't kumat ti maadaan iti napintas a bisikleta. Apay nga da bisikleta diti o nagtibalay aris. Apay dita? Anya kalakit din ayayoli. Siyempre, kukwak dayta. Ginatang ko. Anya? Ginatang mo dita bisikleta? E din to tawan maisa ang taabagas kan mailuto ang masida? Anya lakit din. Di ka ka din agbusor bakit? Mairemedyo ti paggatang iti bagas ken masida. Tinapateg at dabaro a bisikleta. Hindi ka lakit din nagpampanunot aris. Ingatang mo iti bisikleta dagiti urnong mo agpaspasada iti tricycle. Ha? Makauray kumamot aday ta. Jak nga rudan makauray. Kaya't kumati agbali na siklista. Anya? Siklista kunam aris? Ulitam lang ti ibagbagak Wen, siklista. Kaya't kumati sumurot iti grupo da Beck ngagbisbisiklita. Adayo ang lugar ti papapananda. Ay, tila mapampanunot mo nga ramidan. Agbambannog ka lang iti dayta. Saan? Si Kakit Dimet. Oh, kita naman ti bisiklita. Napintas ka Dimet lang tinagatang ko. Bakit? Tsaka mo kan ka aris. Diyay kumamot pagbiyagan ti ginatang mo Saan kat aday ta abay? Nay, kabarbarong agpaiso day ta bisiklita Hangam, nadagsan day ta, Ares. Marigatan ka asumang at iti bantay. Ha? Oh, bagkatem day iti bisiklita, Ares. Kalpasan na, idilig mo iti kinadagsain ti bisiklitam. Sige man, bagkatek man nga day ta bisikleta. Oh, anyat makunam nga, Ares. Uy, nalag-anyag peso ti bisikleta pare. Bike ko kit nakadagdagsan. No kayat mo ti sumurot kada kaming agbisiklita, i-upgrade mo pa iti bisiklitam. Anya? Si kamot lat marigatan na sumurot kada kami. No nadagsan ti bisiklitam. Ken, awan ti insayam, no practice mo. Sa bagay, husto ka pare Beck. Nasken nga i-upgrade ko ti bisikleta. Wala. Isurukin ka, no anya dagiti rumba nga i-upgrade mo iti bisiklitam, Ares. Saan ka di anapan nagpasata? Iti tricycle ni Aris. Yuli anak ko. Adamat dito paraangan nyo, ti tricycle na. Simurot ka dabek anapan nagbike tatang. Adayo ka no alugar tinapananda. Anya, apay. Siklista batan ni Aris nga asawam. Panggap na ka di mo, ti makilomba. Jakman amukan ko na tatang. Imapal kinibek a siklista. Iso agimatang mo na iti bike na. Anya, Iso aday jay saanan ang matatao diti balay ni Aris. Dilatan bisikleta na ti pangpangruna na. ay sabagay. Awan mo't ti makitkita kadakas iti napanunot na nga arabitan. May mayatan, di agbisikleta, ngam ti agbartak, wano agsugal, anya. Tatang, Un kayam, imayak ta buludak diwa sa'yo. Ay agbalsigak man, iti pagsungrod ko anak ko.
Wana tatang, mabit lang tayo nakalaan tiwasay abulbuludan nyo. Ay na Aris, itay pa apong punasan day ta bisikleta. Di mo lakit din mapanawan na. Nalakit din. Di naklata ka din ikaskaso, Yoli, bakit? Kaya't kung ngarudan, nadalos. Dahil iti bisikleta, tani, nagpintas. Manmano ka na mapanagpasada Aris Ipang pangrunam mo tanti pa nagbisbisikleta. Anya lakit din ni Yoli. Pagragsaka ka rin bisikleta, nagganas itirik na. Kan ado a lugar ti mapasyar. Mabait man lang Aris. O, apay manan aya. Kasla da nagbaliw iti bisikleta ma. Nagsukat ka diti pyesa na? Ni, nadlaw mo gayang paket. Pudno, nag-upgrade ak iti pyesa na, tapno nalaglagan apidalan. Ha? Sino katakdag iti nadadagsin na pyesa na? Kaya't kung amin ang nalagaan mo ti bisikletak. Isong ado pa yung pyesa tinaskin a sukatak. Anya? Pasensya ka nung jak mayawis ti pangal daw dito balay nanang. Awan mo't kami naimas asidaon mi. Mala, mga naktulatan ijay balay may. Ta nagparti mo ni tatang mo iti native a manok. Bagpay gayam kada kayo, ta naimas ti sidaan nyo nanang. Ay, mas daawak akada kayo nga agasawa. Makagatang kayo mo't iti naimas asidaan yaw no kayat yaw. Anya ko mga iti igatang ko iti naimas asidaan mi nanang. Ipang pangruna mo't ni Aris ti bike na. Anya? Kanawin agumatang iti baro a pyesa ti bike na. Sa maysa, manmanon ama panagpasada. Ay, yan niya laki din dayjay nga asawam. Imbes ama pan agpasada, agbambannog laeng ama pan agbisiklita. Naibaga akong day takan kwa na nanang. Diya ko nalapdan ti kayat na nga ramidan, gaputa aga pa kami laeng. Mala, si kalaeng ti umay ije balay amangal daw. Agsasango tayon tun amangan kadatatang mo. Anya ka di tiar aramidam Aris. Di ka matla maturogan. Ming-ming-ming ang matlatan na ita bisikleta. Umuna ka na maturog. Di na kon pa kasiguran. Anya kalakit din na ya. Awan pa in oras mo kanya ka. Apay, day ta ka din bike mo, ti pangisukatam kanya? Ni, pati bisikleta pag silosam. Ay, wala nga talaga. Day tala ko man bisikleta mo ti agpanti, ta iso ti kaidamon. Unay ka ni Yoli. Day talatan bisikletang ti saksakayam. Awanan ti panawan mo kanya. Neta, Awan sirbi ti panagdegos ko. Anya? Nagbangbanglo akpay mat nga rod. Yoli. Ay naaris. Bigbigat aday tamanan bisikletang ti bot-buting-ting amon. Langam manon ti rumwar ama pa nagbisikleta ah. Anya lakit din aya bakit? Agawid ak tumitla itinasapa. Taas idaglang ti papanan mi. Kakuyog mo manan, nagiti padam ang bumibisikleta. Isulatan tir aramidan yan. Imbes kumakadwan nak nga aglaba. O sige, no kayat mo, jay lamurang mo tilabaam. Tasakton ti manglaba ka dagiti murang ko tapno di ka marigatan. Anya? Titakan, di na kunurayan ang mangan iti pangal daw, tamangan kaminton kadagiti kakadwak iti dalan, no sa di naman a lugar ti ayan mi. Unay ka na ya. Piman kamat anak ko. Si kalatan ti mabatbati dito'y balayo. Kukom amin at trabaho. Mabambanugan. Ay, huwag nga ron tatang. Manipod na kagatang iti bisikleta ni Aris. Saanan ang matatao diti balay. Agsursur-surlatan, kakuyog na dagiti bumibisikleta dito'y lugar tayo. Kasano nga ro ng jay tricycle? Saanan ang maipaspasada? No, adala ko malisensya. Siya akong ti mapanagpasada, tatang. Amok mo't apatarayon ti tricycle kat. Sayang ti biyahe jay tricycle. At dala dita ang nakaparking. Huwag nga ron tatang.
Ay bagbagam nga min dyan sa awam, anak ko. Ibaga matulungan na ka nga agtrabaho. Kandas kan nga agpasada tani, sayang ti oras. Adon, andaras a binagbagaak, tatang. Hindi nak madengdenggan. Ay, anilaki din aya. Saan nga orayan ni Aris ang makapungtutak? Ay, dakas laki di mapasamak no kas pangarigan, tatang. Nagloko na itong alamugan. Ulitak nga ibaga. Dakas ti mapasamak no siyak ti makapungtot. Anya dagita insangpot mo anak a plastic, Aris? Siyempre, piyesa ti bisikleta. Anya? Gimatang ka manon iti piyesa ti bisikleta? Di ka lang nagsarsardangan ag gimatgatang ka dagita. Anya lakit din aya. Pang-upgrade ko nga rod tapno na pimpintas kan nalaglag ang ti bisikleta. Dalabasan day tangar aramidem, Aris Saanin ang nasaya at dayta? Ne, kat no iso nga rod ti pagragsakak apay aya. Sa maysa, jak kayat ti maud-udi. Napimpintas mo't lang ti bisikleta kadagiti kakadwak. Iso papintasek mo't at ti bisikleta. Anya? Di ka lata nagsasaaw, Yoli. Tapno saan tangaga pa. Di mo kontra ang ti kayat ko, ha? Kastagayam Wen. Di mo kaya ti makonkontra. Talaga, met. Di ka ko maagbalin na kontrabida, Yoli. Taaramidak ti kayat ko nga aramidan. Period. Kaslawan asawam anak ka. Si kalatan ti makitkitak nga trabaho. Napan ka pa yun nakilabada. Jakon maura ay mapanagpasada ni Aris, nanang. Iso ang nagremedyo ako niti pagbiag mi. Ayun na yun anak ko. Si kan ti maparparigat. Awanan ti sir-serbi pa di tricycle. Kaputa nakaparadalatan iji paraangan mi, nanang. Sayang agpaiso ti sapol na. Ta saan mo ta na maipaspasada? No kunam nga awan serserbinan ay ilakom laangan tapno nakam day dyan nga asawam. Nanang. Ilakom mo nanak ko. Total kukwayo mo't nga gasawa day ta tricycle. Ada karbo nga mamanga ramid iti day ta. Wansang agpaiso, nanang Mayat day ta na panunot yo. Ilakok laangan ti tricycle. Aramid maun tapno nakam day dyan nga asawam. Sana balay, tadamot tan bisikleta na, apaka kumikuman na launay. Eh, dito, timbagam kindi Yuli nga anak na bakay. Wan lakay. May mayatin day jay ngay bagakan kwa na. Kaputa saan mo la maus-usar na jay at tricycle na. Tasaan mo tayo nga agpaspasada ni Ares. Eh, sa bagay, husto ka bakit? Manun abulan, ang makitkitak, anak ka parada lang, di tricycle da. Saan nga agan andar? Ito kwan, nadadaal ka lagaruta. Ay, maasyanak lang amin kun ni Yulay. Tanapan pa yan nakilabada ijay amyanan. Tapnulad na paggatang na iti kanunda. Eh, urasyak, adamot asik iti anak ta. Eh, dintumot kami nagpili iti lalaki anak asawaan na ta. Huh, Nagagot mo't ide ni Ares, Ide, lakay. Idi nasursuro nanti, agsursor nga usar na dyan bisiklita na. Ay na, nagbalinon, asa daw. Saan mo ito na matatao, ija balayda? eh, naanos ka diya, ni Yuli nga anak ta. Eh, no sa balila ang babae. Dinisnog na na, di asawa na. Ay, naggana senjaw. Upgraded mo ti bisikleta, Marais. Agasam, nalaglagan kan napimpintas mo nga may ti bisikleta. Dakkelin tinagastos ko iti bisikleta, paribek. Kas makita mo't. Pasig nga original nagiti pyesa na. Nabalor ti kahit ko asawan, ha? Talaga adi ka nagsardeng ang nag-upgrade iti bisikleta, ma. Sikan samot din iti kapintasan ti bisikleta kada tayo agrupaw.
Lakit di Oh, kahit kasano nga ay, rumar tayo manin ang mapan agbike inton bigat, adayo manin a lugar ti papanantayaw. Areglado Bek. Nakasaganak iti anyaman nga oras. Kakaiso na nga upgraded ti bisikletak. Oh, saan ka pa? Rabi ka man na si Mangput Aris. Amuklatan a piyesa ti bisikleta mo ita naka-plastic nga inyawid mo. Anya lakit din Mas daawak laang, taadain gatang mo iti piyesa ti bisikletam. Kat saan ka mo tangag paspasada? Ha? Aday gatang mo iti kakangina a piyesa, ngam awan maigatang mo iti kanenta? Anya lakit din? Inilekit ni. Day talatan ti among isang bat kanyak. Ay, makaturturog ako niyoli. Kaya't kunti maturog tan Masapa kami pa'y amapan nagbisikleta kadagiti babarkadak, ha? Aya, Wen, bakit? Iso nga. Ay, umuna ako na maturog, ha? Di na akong disturbuhan tan Talaga makaturturog ako man. No kasta, di na natlaw at alon nga aldaw analako mo, di tricycle wan tatang. Ay. Di na nadlaw nga awanan ti tricycle dita pagparparadaan na. Day lang amin bisikleta ng ti pangruna na. Sigurado nga agbalaw to na dyan. No di nan makita di tricycle yung anak ko. Ay, awan ton ti maaramidan na tatang. Tinapatag ita. Ay. Adan paggatang ko iti kanan me. Kan gimatangak mo na iti taraknak adwa akalding. Nagsayatan. Di daduma pa kwarta, in deposit ko na iti bangko. Jakto ikan iti kwarta na, tapno agnakam. Ne. Apay nga. Awan mo tan di tricycle ko dito nang iparadaak. Asinong itinangala? Wano? Impasada da. Imposible. Nabayag mo't adyak na imaneho. Iso adyak mo't na asikaso. Ne, kasla, dasap sa pulo ma, Aris. Adda talaga. Awan mo't di tricycle ta. Adyak mo't makita dito paradaan. Oo, itaka lang agbalaw, kat duwan alawas nga awan ti tricycle. Ha? Ne, anyat kahit mo asawa ni Oli. Nabayagan, nailakok ti tricycle, Aris. Inlakom ti tricycle? Di mo nadlaw nga awanan ti tricycle ta, gaputa makumaikom kalauna iti panagbisbisikletam. Saan na mabalin? Inkababaw yan ti tricycle. Diyak kaya tamay lako. Tanapatag kanyak na ijay. Kasano pa nga ibabawi? Kat nagbiyahin iti aday a lugar ti tricycle ta. Anya? Inka ibabawi ano kayat mo? No saan ka kumaabalog? Saan ko kumamot nga inlako ti tricycle? Na, kasla adda palpaliiwom anak ko. Ni Aris nanang. Imadayon ang nagpadaya. Imbati na di nakaulos ang bisikleta na. Ha? Nalabit ang mapanlamaki ka aroba. Iso agundawaya kung da ito'y tapno isardeng nan ti agbalog. Ha? Anya nga ti aramidom anak ko. Nauma ako nanang. Nagpatinggan ti anos ko. Iso nga aramidak matan ti kayat ko. Ay. Di ka maawatan, Yuli, anak ko. Iso matlat nagkunang aramidan na ti kayat na. Iso nga aramidak mo ti kayat ko. Sa bali ak no siyak ni makapongtot nanang. Ay. Agtanang ka kuma, anak ko. Di ka pa iluyaw iti marikrik na. Kartingam tagawid, Aris. Dagasan ti mapaspasamak. Apay aya, paribek. Lima ba sa kita iji balayaw? Kat or-oraman ni Yoling asawam di bisiklitam. Anya? Ay, saan na mabalin? Tumaray ka niya gawid.
Bareng may salbar mo pa yung bisiklitan pare. Katingam. Ay, apay nga pinuram ti bisikleta yun eh. Awanan ti upgraded na bisikleta. Ay, awanan. Ay, bike ko. Napunuan ako na, Aris. Ipang pangrunam ti bisikleta, ngam iti siyak nga asawa. Iso ti kanahin mo asaksakayan. Dandan iso pa inti kaidam ang maturugan. Yoli. Iso ti kanahin mo pumpunasan. Dinak pa'y matulungan iti balay ng agtrab-trabaho. Iso ano umakon? Di mo mat kumainuram ah. Tanay sayang ti kwarta ginastos ko iti bisikleta. Saan adakas ti agbisikleta? Nulakit ti amom kumamot ti responsibilidad mo. Awanan di bike ko. Agasa man. Naapektaran pa hindi pa nagpasada mo iti tricycle. Imbes na igatang mo iti kananta di kwarta, ngam indyat gatang mo kitin iti agkakangina a piyesa ti bisikleta. Awanan. Katgaputan na umaakmatan, kan napatpatag da ita bisikleta ngam iti shock. Agawid aklangan iti balay da tatang. Ha? Makisina akmatan kan ka. Ay sana bakit? Di mo raramidan dayta. Di na kumapanawan. Promise, agbalbaliw akon. Di ka kumamakisina kanya. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Anya ngay kasinsin istileng. Umadanin ti kasarmi kini Lloyd a boyfriend ko. Kasano ngay mati kasaryo kini Dario akayan ayat mo. Oh, apay asin na iti sungbat mo kanyak. Ay, kasano nga agkasar kami kan ni Dario kat basit laeng pa iti urnong mi. Ha? Siguro, uray agmalmalang magpatpat nag kami nga aglaklako iti bangus kas kada paltat iti palingki ay saan latang nga umdas dayjay tapno aramaten mi iti panagkasar mi. Anya, amangan kitdimot ngamin nung maluho ka. Saan mo't kasinsin? Talaga akas jay laeng ti kabailan ni Dario nga aramiden. Hay! Kalpasan ti makatawan ket saan kami pa'y makaurnong ay panawa kong dadya lalaki. Anya? Ay unay kan kasinsin. Saan kumamat akas ta Nakasingsingpot ni Dario. Kastakitin ti bagbagamon. Ay nainsan, uray pa'y nakasingsingpet. Sanak mo ta kontento iti kinasingpet na. Ay, anya lakit din. Stilay, bumangon ka, tamapanta ni Jay Palengke. Parang bangon na Ay, una yan na yan. Tikas to'y abiyag. Tungpal biyag ka diya kastoy Dario. Ha? Nay, itaman pa yakasta di saludsod mo. Nabambanog akon nga inaldaw latan nga adda ijay palengke nga aglaklako iti bangos tilapyakan paltat kano anya pay dita. Anya? Ay, naimbag pa ni Brenda kasinsin ko. Inkasaran ni Lloyd a boyfriend na. Ha? Ngam no siya. Ay, kanon tupay nga ta. Maikasarak to siguro no adda agtambling amasiko ganya. Ay, anya ka rin na itang ibagbagam, Stilay. Dumanon to ka dilat ta. Saan mo ita karera ti panagkasar? Sana ya? Kunam laeng aday ta. Gaputa awan ngamin maaramidam no di aglako laeng iti lamas na nakabangbangsit iti palengke. Anya? Ay, makauma, makabanog kunak manen. Anya lakit din ti kastoy abiyag ko na ya. Makauma, makabanog kunak manen. Ay, anya lakit din ti kastoy abiyagan na ya. Bangusyo dita, tilapia, live apaltat, pusetyo apo,
No, ada makita yo, anak kakidam abangos, wano tilapia, ay kaalaan nyo na libre. Stiling, uray saan kan ngagpukapukaw. Mapandog ka lang. Anya? Bayam ka dilatang o masidag ti meta gumatang. Saan rin anaskin pa ngagpukapukaw ka kasta. Ay, sanak man akong kontraan si Kadaryo. Ar-aramidot daytoy, iti kasta adda umay gumatang. Ano saan kang agpukaw ay manulaang nga iti mailakwan iti ay ang malamno kasta. Mala, agtukaw kalatan. Pasya ako, tagpukaw. Bangos yun dita! Bangos, tilapia yo! Pusit, kun live pa tilapia! Oh, makitam, pulos nga awan umasidig nga umay gumatang. Sigakit di mo. Apay, dadahagos ayang amin. Ay na! Nabambano ka talagang Daryo. Ipakpakaw na ako na. Saan akastoy tibiyag ngay nararapaap ko? Saan akastoy karigat? Ay, kung naklakit din no asino tinagwapo a customer si kamot gayam, kulas. Wen, siya nga rod, estiling. Itaman pa yakas na awan ni Dario. Ay, nagawid. Tamapan ka no maturog biit. Kasta ka di. Oh, anya ti katangam. Bangus ka di, wano tilapia. Sige. Ito'y tilapia, may 1 kilo. Ken kamatis matan, kagod 2 kilo. Ay, oh, sige, mabait lang ha. Dalusak ka di ti tilapia agat gatangam. Oray saanan. Tapno saan ka mabanod? Ay, si kakit di mo. Wen gayam, mabalin ka di dawatek ti cellphone number mo? Ha? Ay, mabait lang ha, kulas. Abay, sa dino nga minun ti pagtrabaho mo na ya. Awan trabaho. Angam, ada negosyo kay lugar mi. Ay, wow! Anya nga iti business mo, EJ. Sir Kulas. Sir ko na akong negosyante kamot gaya mo. Unay kan. Anya lakit din aya dayta. Sir, kulas ko namlatan. Tinegosyo kay ayan mikat aglaklako itilugan. Uwan gayam. At iti bayad ko. Amangan nga minno at dapay sumaruno agumatan. Sige, mapana kon. Ag-text sakto latan, ken ka. Apa? Itaaman ba akas na ti panagis-isa mo, Estiling? Basta. Ni, saan samot ani Dario day takat next mo ah? Talaga saan kasinsin? Ha? Katasino ngay? Panawa ko ni Dario. Nauma akon kenkwana. Hoy, anya ka din day nga ibagbaga mababae ka? Nauma nga ibagbaga mat. Pudnumot ti ibagbagak. Nauma akon itibiyag nga ada kami ken ni Dario. Manumot tin atawon mi nga agdenden na angem aging gaita. Ay, awan sa pay plano na mo't may papan iti panagkasarmi. Anya? Amom nabambanog akon. Nauma akon kunakmanen. Iso panawa kon. Seryoso ka di ti day ta planom? Siguro, ada sa bali a lalaki ti biyag mo anya. Ay, sana kon nga agilimod ken ka insan. Wen adda. Masigurado ka na pimpintas to nga amang tibiyag ko kenkwana ngam iti den na day Dario. Sino nga day ta? Kwa insan, Nicolas. Naimbag pa'y Nicolas ata negosyante. Aglaklako iti nagduduma alugan iti lugar da. So, masigurado. Sana to nga agbabawi iti udi na insan. Estiling, agyaman ak una iti panangaklon mo iti ayat ko. Awan anyaman na, Kulas. Tapno amom anya. Idi pa'y laeng. Nakarik na akon iti ayat para ken ka. Iso nga, idi nagdaton ka kanyak. Saan ko na pinabayag pa'y? Agyamanak. Anyang ti plano mo ita? Ay, panawa kon ni Dario. Anya? Sigurado ka iti data? Wen, sigurado ak iti dayto e plano.
Masiguradok nga awan to ti pagbabawyak iti udi na. O sige, sikat ni makam mo. Mukmat lang, nga awan masakbayak iti dayja Dario. Iso kasayaatan no panawa ko. Pangasim ko mamita, still manumit din atawon tinagkadwan ta. Ngamita, pumanaw kalatan nakaslawan anyaman na. Imbagak matinkin ka, Dario. Nauma akon iti biyag nga adda kadata. Ha? Nabannog akon iti naldaw apa nagpukpukaw ko iti palengke. Makaila ko aklaang iti bangos, tilapia, kas kada paltat dita. Anyat kat mo asaway. Sumurot akon ken Nicolas. Anya? Ni kadikulas akanayo na gumatang kadata iti tilapia? Wen, ket iti daytoy a plano. Masiguradok nga awan to ti pulos a pagbabawyak. Ay, istiling. Saan kumamot akasta, ha? Ay saan? Nauma akon kunakmanen. Naimbag pa'y ken Nicolas ta negosyante. Aglaklako iti lugan. Iso masiguradok. Agbalinak to a prinsesa iti danana. Sa nakaskin ka, sumakit ti karabukob ko iti agmalmalem. Kapupukaw iti bangos, tilapia, sumakit ti karabukob ko iti agmalmalem. Kapupukaw iti bangos, tilapia! Nyalakit din. Pag nga asim man ni Stileng, agpanunot ka kuma iti maminribaw, sakbay mo nga aramidon day taaplanaw. Nakaikad din ako ng timinda. Talaga ang nauma akon ka ni Dario. Anya? Panagkunakot na singputmut ni Dario. Awan maibagakan kwa na. Gam tijak maawatan, nuapay apanawam nakaw. Sumurot akon ken Nicolas ang timinda. Anya? Sino akulas mandaytan? Basta, masigurado nga agbalinak a prinsesa iti denada di akulas. Sana kaslaken Dario, inaldawlatan nga agrigrigat na tao. Anya? Ay, isukat mo ni Dario, iti lalaki, an nabiit mo pa ilaang anaam-amaw, kasta kaday. Auntie, nabayagan nga amamok day di akulas. Sumurutak langin ken kwa na. Piapay day di tanigosyante. Lugan ti laklako nanti. Negosyante mo laang mo ni Dario, saan aya? Negosyante ang agrigrig at mutlata anti. Panawa kun. Mangsapul to iti sabali a babae nga ayaten na. No idi, kat tilapia iji palengke ti ilaklakom, ita da ita tilapia mon, kasta ka di estiling? Si kakit di mo, tila ibagbagam bakla ka. Oo, pudnumat, saan na ya? Nauma ka ngaglaklako iti bangus kas kada tilapia iji palengke. Iso nga ita, da ita tilapia mon ti ilaklakom. Uy, saan ka man nagsasawi iti kasta si kamod? O, apay. Naumakan kini Dario, iso a pinanawam latan akaslaawan anyaman na, kasta? Ay, amom, awan ngamin masakbayak ken kwa na. Masiguradok dayta. Oh, kat, apay Nicolas, ada nga rod masakbayam? Ay, wana, ada masakbayak ken Nicolas. Ta, amo ka negosyante. Lugan tilakla ko na, friend. Oh, kat, nakaamom iti data. Sige man. Ay na, naibaga na nga rod kanya. Ay naapo. Nalilaw ka man ako nakon, my friend. Dayta man selepet mo, dagdis desisyonin ako nak. Sana dayta nunot mo, salbag ka. Anya? Ay na. Sapay la kumata saan kanto nga agbabawi iti udin na.
Ha? Ay, katuan, Esteling. Inton pigat matlaang. Agawid tan ni lugar mi. Nakaragrag sakak iti dayta nga imbagam, kulas. Kat, naisaganam ka din dagiti rumbang nga awitam? Uwan idi na minsan pa nga aldaw na isaganak. Dagiti gagayam mo. Nagpakada ka kading kadakwada? Nang runa iti kasinsin mong ibagbagam? Uwan, kulas. Idi na minsan pa nakapagpakadak kenkwana. Anyamat nga iti kunana. Saan na kaya ta sumurutakken ka? Gaputa nakasingsingput ka nun ni Dario. Ngam, saan nga iso ti masurot? Anya? Siyak, ti kaayan-ayat mo. Iso siyak ti masurot, no anya ti kayat ko nga aramidan. Mabitlahin ko, Las. Apay. Kasla, mas daw ka diti basit a pwestok diti palengke. Ayan na, dagiti lugan nga ilaklakom ako nam kanya. Dagitaman ni. Oh. Agduduma alugan nga ayam dagiti ubing. Anya? Ay, ayam alugan? As in, luglugan? Apay, mas daw ka. Ay na, kung naglagit tinulugan, nga us-usaran ti tao, tilaklakom, ay ayam at gayam kulas. Wen, brum. Ay ayam. Kotse. Si kakit dimot. Timbagakken ka, aglaklako ak itilugan. Jakla na ibaga, alugan nga ay ayam. Oh. Ay, takamukin ka kulas. Huh? Ay, apo, pinanawak mo't lakit din ni Dario. Tayong pagarup ko, napimpintas nga amang tibiyag ko kan kwa na. Hanggang, saan mo't gayam? Anya? Di ka lamot yung pagbaga kanya kay didamo pa ilang. Aluglugan lagayang mga ay-ayam tilaklakom. Kung naglagit tinulugan na nagdadakkel, salbag ka! Ay, dita ka man na amal! Esteling, mabitlan! Di ka pa'y pumanaw! Hoy! Linuklukon nagdajay ang kulas kasinsin. Ha? Taapay kasinsin. Anyat inaramid na kan kaya. Saan namat ngamin nga imbagay di damo pailang? Kanak ngaglag ko itilugan. As in lugan Angam, ay napo! Iti sumangput kami di lugar da, insan. Ay, luglugan mo't gayam nga ayayam ti ubing dayjay. What? Wan kasinsin! Nalabas ti babawi kiti kastoy ngay naramid ko. Namukla ko kastoy gayam? Saan ko kumana pinanawan ni Dario? Dayta ngamin, di ibagbagakan kakot. Padalos-dalos ka iti desisyon mo. Impagarup mo nga agbiag ka, prinsesa, iti dan na day akulas. Ngamanya nga ita. Kasinsin, jak amo no anya taramida kita. Kaya't ko ti agsublikan ni Dario. Ngam, amo kasan na kun nga klonan insan. Day takit din, istiling. Nagpuskul unay ti rupam no bilang taaramidam dayta. Kalpasan ti amin nga inaramid mo. Subliam ita. Tapalpak ti nang isukatam kan kuana. Anya lakit din, istiling ayas. Nyat ko nam. Agsubli ka kanya. Dario, masyan ko kumamot kanya. Kasano mas siya naking ka? Ket kunam idi a milyonaryo tinang isukatam kanya. Anya? Aglakla ko itilugan ako nam. Kumpara iti biyagta. Ama bambanog ka nga agpukpuk kaw iti bangus! Tilapia! Nya. Kukwa. Jokim panggarup nga. Ay,
ay ayam mo't gayam dagiti laklako na. Lugan nga ay ayam mo't gayam. Anya? Wendaryo, iso pimanawaklatan. Kat pangasim ko ma. Pakawan na nakiti pa ng panaw ko kan ka. Mapakawan ka magkidi ah. Ngam saan ka na maklon pay? No, kunam nga agsubli ka kanyak. Takdaram ti sao nga inibatam iti sangwanak iti pimanaw ka. Subliam da di akulas. Tasigun king ka, iso ti makaipaay king kay tinapinta sa masakbaya. Danga ka kay di ah. Amom tililing. Ay, estiling, my friend. Nadaman ti contest, pinaka-dumble a babae, ay champion kan. Ikaw na yun. Nalabos kamot nga agsasao. Pudnumet. Nagturad ka pimanaw. Pinanawam latan, akasla awan anyaman na ni Dario. Kasla ay ayam. Sa ita, insukat mo ni Kulas, impagarop mo abak nang ngem ay ayam mit gayam alugan ti ilaklako na. Kinaraton ang aro ti lugan alako na. Ado alugan. Angem ay ayam mit gayam. Una yan. Pala desisyon ka kasi, friend. Ala pa nga si man. Tulungan na kang agsapol iti panggadak, friend. Talaga din akong kayat ni Dario ng agsublipay kan kuana. Ay, tapno mom, dambal lang ti mayat amang aklon ken ka. Kaya't ni Dario, naglawag asaan na dambel. Maawatam, istililing, ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.